bersih banget teman-teman. Nggak ada nggak ada daun. Ya, beku daunnya. Karena nggak kena matahari. Yang sebelah sini nggak. Come. Dat is schon das. Und jetzt noch das da. Ganz schnell drücken und dann wieder loslassen. Okay. Loslassen. Jetzt. Beep. Keripik bayam. Lagi break makan siang sebenarnya, cuman karena puasa jadi nggak makan. Tuh kain esen udah? Ya. Dua kecil mau makan siang pulang sekolah, mereka nggak, ini main aja ngabisin waktu puasa. Ist gut, fasten heute? Ja. Geht noch, oder? Mami, wann gehe ich denn zur Schule? Noch nicht, eine Stunde. Baru jam 1 kurang. Terus jam 1.20 berangkat lagi. Ini kerjaan tiap hari nih. Break makan siang main aja. Mau buka puasa hari ini teman-teman. Aku bikin udang balado. Terus ini bayam pakai tepung gitu tadi. Crispy gitu rasanya. Terus ini sayur pakai daging cincang, brokoli sama wortel. Terus ini perkedel, wortel sama bayam sama kol. Masih nunggu. Maxi cica esen. Oh. Bayam. Ninyong. Habis. Manis sambelnya habis teman-teman. Sayur apa tuh sekali makan dong. It's good. Sonntag, aber wir haben meine Schmeckt gut. Ja. Eigentlich bisschen müde. Weiter essen. Sonntag, aber wir haben im Indonesien Fischsaft Sachen gegessen. Nah, ini mau bikin acar wortel sama timun teman-teman. Sore ini aku mau bikin acar timun sama wortel. Ini kuah tadi habis ngerebus ayam bumbu. Ini aku masukin ke sini teman-teman. Baru mendidih, kita masukin wortelnya. Udah gampuk dikit, nanti baru terakhir timunnya. Ini timunnya agak gede ini di sini, jadi dipotong-potong. Nah ini ayamnya tadi teman-teman. Setelah aku rebus tadi, terus aku taruh di ini nggak digoreng sih, bisa digoreng sebenarnya, cuma karena nggak mau terlalu banyak minyak, jadi aku masukin di fryer. Kuah tadi udah mendidih, nah, aku mau masukin wortel. Kalau udah gampuk baru kita masukin timunnya. Udah agak lembut, masukin timunnya. Nah, Gadi nemenin buat masak ke puasa sambil
Fasten heute? Gut. Gut. Geht nur, oder? Wie findest du Fasten? Findest du Fasten? Gut. Gut. Oh, jetzt kochen. Ko, iftar. Bikin sambal. Ini ayam goreng tadi teman-teman. Ja, da ist er. Sayur sama sambal. Menu buka puasa hari ini. Ini makan. Ini dua lagi belum datang. Hai teman-teman yang punya bayam, stok bayam di rumah yang banyak nih. Kalau kalian bingung mau diapain biar nggak bosan, dijadiin keripik aja. Nih jadinya begini, atau dijadiin perkedel. Selamat berbuka puasa. Heute steht vorher alleine so eins. Apalagi libur jadi bisa buka puasa bareng.